Ассаламу алейкум, жамаат, кандайсыздар? Бүгүн 26-сы воскресенье. Жумушка чыгып атабыз. Почти саат 12 болуп калды. Баланс 0. Пробег обновлять этип койдук. Көрөбүз, анда бүгүн 12 саат иштейбиз. Купить смена менен кеттик анда, достор. Жигиттер 1:41 менен заказ берип атат бизге. Алабыз, кеттик анда. Кайсыл жака барат болду экен? Коэффициентти көрсөтүп коеюнчу. Коэффициент трошканын айланасында эле жанаптыр. Кеттик анда, достор. Достор, мен алып келдим точкасын. Бир аз 200 метр, 300 метр тура эмес коюп алган экен. 15 минутта да келдик. 100 рубль кошуп берди. Завершать этебиз. 583 рубля келдик. Заказ будет оплачен картой. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Достор, айта кетчү нерсе, биз Люблино тарапта экенбиз, жак Москва жакта. Бул жактан кетип калбасак болбойт. Мен домоюм Шереметьевода, аэропортто, Шарикте. Домойду басып ошол жака кеттик анда, достор. Домойду басабыз. Заказ по пути дейт. Маршрут изменять этебиз через центр кеткени. 1 саат 10 мүнөт. Ушундай жигиттер. Кеттик анда. 1:05 менен берип атат, алабыз. 500 метрден 2 минута подача дейт. 900 метр болуп калды. Погода кандай болуп атат? Ким кайсыл жакта иштейт, жигиттер? Комментарий жазып коебуз. Достор, мындай жерге келип калдык. Бул жерде Горбунова дейт. Бул жерде концерттер болот окшойт. 37 минутада келдик, жигиттер. Акчасы 1068 рубль. Заказ будет оплачен картой. Жарым саатта келишибиз керек эле. Поставьте нам оценку в Жолдор приложении. жабып коюптур трешкадан кирген жактарда. Набережный менен келдим. Коэффициент жакшы жанып атат бул жерде. Мен турган жерде. Домойду өчүрөбүз. Кайсыл жака берсе ала беребиз. Ушундай. Жигиттер, Москвада погода ушундай. Күндүр көк. 18-19 градус болуп атат. Биз заказ күтүп атабыз. Жигиттер, 1:41 менен Балашкага берип атат. Алабызбы? Алабыз. Подача 2 минут. Фили жакта жүрөм, Фили. Жигиттер, комментарийге жаза кетебиз. Москвадагы жумуш кандай болуп атат? Ким канчадан иштеп атат дегендей. Жигиттер, өзүбүздүн тууган экен. Братты алып келдим, 47 минутада. Акчасын көрсөтөйүн. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Для Кандай улучшения элестер, качества нормально обслуживания келдимби? поставьте нам оценку в Арзанбы? приложении. Мен оюмча нормально эле го дейм. Павлина деген жакка келип калдым. Люберцы. Некрасовка жака. Бул брат азыр Кузьминкеге таштап коесузбу дейт. Без Яндекс.
Яндексте 1000 сом көрсөтүп атыптыр. 800 рубльга таштап коюңузчу дейт. Хорошо дедим. Азыр чыкса, дальше кетебиз. Кеттик, достор. Да, достор, Кузьминкиге да жетип келдик. 27 минутада. Акчасы наличка 1000 рубль. Так, жамыр жауып атат. Пробка особо деле жок. Яндекске кирели. Яндекске кирели, чыкканыбызга, жумушка чыкканыбызга 2,5 саат болуптур. Коэффициентти көрөлүчү. Коэффициент мен турган жерде кичине бар экен. Линияга чыгабыз, достор. Берген жагын алабыз. Попутчик 1,78 менен дейт. Попутчик албайбыз. Заказ отменен. Попутчик вообще албайм. 1,16 менен не кылабыз, достор? Ала береличи. Пробка жокко. Подача 4 минут. 1 километр. Кеттик анда, достор, акчасын айтабыз канча чыгат. Жеткенде акчасын көрсөтөм. Кеттик. Так, достор, мен ушундай кооз жерге келип калдым. Дача экен. Эжешаны алып келдик. Өзүмө да интересный болду. Келгичекте акчасын көргөн жокмун. 50 минута. 1 саат деп коеюн. 1 саатта 1985. Наличка берди. 5000 рубль. Оригиналбы? Оригиналбы? Так, мен кайсыл жака келип калдым? Мен Скат жака жакын экен. Булайсыга. Так. Коэффициент жанданып атыптыр, жакшы. Кеттик анда, достор. Ушундай жерлерди сагынасың го. Центрде жашаганда. Келип туруш керек да, ушундай жерлерге салганы жигиттер. Аябай сонун жер экен. Сөө жигиттер, анда кеттик дальше. Так, ушул жактан эле заказга чыгабыз. Линияга чыктык. Опа. Дальний заказ. Комфорт дейт. Не кылабыз? Плюс 710. Жок, албайбыз. Бул жака 30 километрге барыш. Заказ отменен. Так, 1,02 мен берип атат. Алабыз. Кеттик анда, жигиттер. Подача 7 минута дейт. Так, достор, 18 минутада келдик. Тиги жешаны алып келдик. Вообще точкасын туура эмес койгондар эч жакпайт да, карагыла. минутада Спасибо за поездку. 501 рубль. Заказ будет оплачен. Артынан эле сразу ушул жерден эле заказ берип койду. Поставьте нам оценку в приложении. Анан сүрөтүн коюп коем. Кайсыл жака барасың десеңер, так, центрге барат экен. Большой Савинскаяга. 56 минута. Так, мен бүгүн ушундай эле СНТ жерлерге келдим, типа дачный поселоктор. Сонун жерлер экен бул жер. Жалачу үйлөрдө.
Все, кеттік анда достар. Москвадан жолығамыз. Достар, адресін тура емес қойып алып тұр бұлар. Мен ондай жер үйлерге келгем да. Бұлар этажка подъезд айтып жүрішөт. Çalsam албай атат, жазсам жооп бербей атат. Шундай жигиттер, бұл заказды атмен алабыз. Тилекке каршы барбай калдык. Пассажир не вышел. Пассажир указал неверный адрес. Так. Или как? Не деп жазып коеюн. Чалып калды, а? Алло. Алло. Да, уточнили, да, адрес? Я тот же правильный адрес заказал, просто не могут найти. Там должна быть этажка, 5-й подъезд. Вот. Нет, тут вообще нету. Вот, вообще такой этажки нету. Подъезд тоже нету. Я же говорю вам, частный дом. Я понял. Может, Ладно, вы... тогда давайте просто я сейчас матери звоню, она тоже вас не может найти, вы ее не можете найти. Я без понятия, что сейчас делать, просто это сейчас будет бесконечно продолжаться, я так понял. Ну, отмените, да, тогда? Да, я отменю сейчас. Ага, спасибо, до свидания. До свидания. Анау ушундай да. Адресин туура эмес коюп алышат. Атмен агылайм. Кийинки заказды алып кетип калайын. Заказ отменен. Еще бунусу наличка деп койгула. Ой, дальняя подача. Чоқ албайбыз. Заказ отменен. Колдон келсе жаныма бер. Тоже алыстан берип атат. Пропускай детебиз. Заказ отменен. Что-то центрге по делам коюп кетип калбасак болбойт окшойт бул жактан. Да, по деламды койдум жигиттер. Бир саат көрсөтүп атат. Развороттор ала Чеменский шосседен. Ал жер пробка экен. Чо кеттик анда достор. Заказ берип атат, эмне кылсам, алсамбы, албасамбы? Так, өтө эле алыс экен, бирок подачасы 20 минутада. Албай эле коюшум керек экен эле. Боброва. Тем более по делам менен. Жок, придется отменить жигиттер. Барбайбыз бул жака. Ушундай заказды алыш керек. Обязательно алыш керек. Бара беребиз. Стороны центр экен. Атмен агылбаса эле. Достор, жаңа эле заказды алып келдим. 1 саатта алып келдим ровно. Акчасы 1414 рубль болду. Заказ будет оплачен картой. Ну, всегда ушундай да, негизичи. Поставьте нам оценку в Под приложении. Москвага чыгып кеткенден кийин кымбат чыгасың. Бирок обратно заказ арзан болот. Площадь Ильичанын жанынан. Ну, коэффициент жок го. Коэффициент почти жок. Так, курсак тогузуш керек эле. Обед кылыш керек, завтрак кылыш керек. Көрөбүз азыр, если что, завтрак кылабыз же дальше иштейбиз. Так, достор, биз тамактанып чыктык. Заказ берип атат. Алабыз. Так, подача 7 минута дейт. Курсак тогуз чыктык. Таганскийден экен. СНТ ветераны дейт. Мен жана эле ошол жак. Опа. Заказ отменен. Отменен. Жаңа эле тамактанып чыктым. Все, дальше иштейбиз. Так, жаныбыздан берип атат 1.23 менен. 3 минут подача дейт. Кеттик анда достор.
Так, достор, 20 минутада алып келдим. Оплата наличными. Лужники жака. Лужникиде бүгүн концерт бар экен. Спасибо за поездку. Жолдорду жабып Заказ будет коюптур. оплачен наличными. Для улучшения качества Саат 11-де обслуживания бүтөт экен. поставьте нам оценку в приложении. Көрт асары. Все, кеттик анда. Так, достор, жаңакы заказ отмен болуп кетти. Кийинки заказды алабыз. Так, Москвада жүрөбүз. Садовое кольцо. МИД, Министерство иностранных дел. Өтө кооз болуп жасалган бирок. Так, ушундай. Ушу точкасын туура эмес койгондор тажатты бүгүнчө. 1.38 менен берип атат. Алабыз. Та жаңы эле заказга келген точкасы болсо Боровискаяда, мен бул жерге келдим да. Бул жерге вообще токтосо болбойт. Токтой алган мүмкүнчүлүк дагы жок. Маховая улицада. Ошо тилекке каршы отмена болуп кетти. Кеттик анда дальше. Кийинки заказга. Так, достор, эң эле кооз жер бул Москва. Карагылачы кандай кооз, а? Маңдайыбыздагы гостиница Украина. Артында Москва Сити. Азыр бул Редисон болуп калган азыр. Украина болчу. Мен заказга дальше кеттим. Аварийный ситуация жаратпай бияка өтүп кетейин. Көрдүңөр да кандай кооз. Так, достор, баарды алып келдим Европейский ТЦга. Ал жактан эле заказ берип калдык. Кайсыл жака десеңер, 107 менен. Могул заказды завершитетейин биринчи. Завершитетпей эле. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Так. Пожалуйста, убедитесь, что вы минут не оставили в подачасы. автомобиле свои вещи. КП Форвард дейт. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в Домодедово приложении. жакта экен. 45 минута. Все, кеттик анда. Так, достор, биз келдик. 45 минутада 1314 рубль болду. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. 45 километр, 45 минута. Поставьте нам оценку в приложении. Кандай ойлойсуздар? Нормально эсептеди. Что-то арзан эсептеп койгондой болуп калды. Километраж көптөй болчу. Так, кайсыл жакта жүрөбүз? Кичине не турак аял экен. Жакпады, сразу эле конфликтный болуп туруп, не возить деп басып коелу. Всё. Так, Домодедово. Жактан кантип кетсек эми, по делам коюп кетип калсакпы же иштей берсекпи, жок, по делам коюп кетип калалы. По делам, так. Кандай настройка алып койду бул? Жана кеттик. Центрге аралчы. Бүгүн жалаң эле ушундай жерлерде жүрдүм. Закрытый айылдар. Көрсөңүздөр, ушул үйгө алып келдим. Үй сонукуна. Кеттик анда, достор. Мына заказды карагылачы. Өтө сон болуп кетти. Повезло, Так, Отрадный метрого барат экенбиз, Отрадный жака. Өтө сон болду. Домойду басып койдум эле, пайдаланды өчүрүп туруп. 48 минутада жетет экенбиз. Чет жака эле чыгып кеттим да. Поля. Так,
Так деп мен келип калдым, тетигон алып келдим. 46 почти 47 минутта келдим. 1418 рубль. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Для улучшения Километраж качества 55 обслуживания километр. поставьте нам оценку в приложении. Ушундай да өзүчө. Бул жактан эмне кылабыз? Шереметьево жана баштады. Бул жактан вряд ли заказ берет. Андан көрө центрге баралычы. Центрде жанып келатат. Воскресенье бонустар жок. Пятница, суббота бонус болот. Ушундай жигиттер. Келгичекти уйку келет го. Бир 2 күн эс алып калсаң, кадимкидей уйкуң келет. Силерде деле ушундайбы? Үй жакка жетип калам, үй жактарда болуп калам. Үйгө киргин келе берет, ар кандай боло берет. Кеттик анда достор. Саат 10 болуп калды, 10 мүнөт калды. Саат 12-ге чейин иштейбиз. Анан итогун айтам достор. Бул жамгыр токтобой койду го. По делам менен заказ алдым жигиттер. Жакын эле жерге барат экен, көрдүңөр. 1.63 менен алдым. ВДНХга барат экенбиз. ВДНХда коэффициент вроде жакшы жанып атат. Бул жактан да берип калса дальше жакшы болот. Азыр центрге жетип туруп, Мой район менен иштейм жигиттер, 2 саат. Так, достор, 492 рубль. 7 минутада. Наличка турат болчу, анан кийин акчам жок, перевод кылганы дейт. Анан бир эконо чалды, эч ким албай койду. Көрүнүшүндө ниторок го. Чек алган окшойт. Биз анда жолубузду улайбыз. Кайсыл жакта жүрөм? Мен ботанический садта жүрөт экенмин. Коэффициент жана баштады. Да, достор, мына заказга эмне дейбиз? 1.87 менен берип атат ВДНХдан. Алабыз да, алабыз. Бесплатное время на территории ВДНХ 15 минут. Постарайтесь выехать быстрее. Конечно. Если задержитесь, самостоятельно оплатите выезд в Всё, 4 банкомате. минутада жетебиз. Кеттик анда. Жан жауып атат, болушунча сөйлөп атат. Атмен болуп кетип, кийинки заказды берип атат жигиттер. 2.09 менен берди. Заказдардын баары эле бүгүн көпчүлүгү эле 4-5 заказым атмен алып кетти окшойт. Эмнеге андай болуп атат? Так, достор, 27 минутада 1570 Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Жакшы. Павелецкая жакта жүрөм. Кыртасар. Так, мондай кылып, мой районду коюп алдым 6% кылып. Ошонун ичинде кыймылдап турабыз, саат 11 болду, 1 саат. Ровно 12-ге чейин иштейбиз, 12-ден кийин үйгө кетебиз. Так, жигиттер заказ берип атат, 1.37 менен. Алабыз. Так. Павелецкий вокзалдан кайсыл жакка барат экенбиз? Менделеевский менен Савеловский, Белорусскийдин үчөөнүн ортосуна барат экенбиз.
Ушу майдалап эле иштеп туралычы. Кеттик. Так, достор, 15 минутада жетип келдик. Акчасы 699. Спасибо за поездку. 700 рубль Заказ берди. будет оплачен наличными. Для улучшения качества обслуживания Кандай поставьте болуп нам атат бул оценку в жакка приложении. обстоятельства? Ошо мой районду жакканда коэффициент точносын көрсөтпөй калганда баардык жер бирдей болуп эле турат. Ушундай. Алачы 180 менен дейт. Кайсыл жактан берди бизге? Да, белорусская. Белорусскаядан текстильщик жака берди 23 минута. Все, кеттик. Это сон болду. Кеттик энди достор. Жеткенде айтам акчасын. Так, достор, 23 минутада 1080 рубльга келди. Спасибо за поездку. Заказ будет Пора оплачен. отдохнуть деп чыгып калды. Для улучшения качества обслуживания Так, поставьте нам пока оценку ушу в менен жумушту приложении. бүтүрөбүз. 12'de чыккам. 12'de бүтүрдүк. Аз токтоп үй жака барып канча иштедик, не кылдык, полный айтып берем.